Gornji dio ove naše prekrasne antikne komode, stare preko 120 godina, koja je naručena i izrađena u Beču, je na jednak način trebalo obraditi kao i donji. Naravno, sav onaj strukturalni posao od popravka, sanacije, šmirglanja, kitanja, učvršćivanja, pa onda naravno i šmirglanja i bojanja je odradila Gabi, restauratorica. Hvala Gabi puno, sjajan si posao napravila. A na meni je ostalo da odradim ovaj photo finish, takozvani. Ovo drvo koje sam želio da ostane unutra drvo, nisam htio da se to boja. Naravno, bilo je jednako tako crvenkasto, to je neka tikovina, tako je barem Gabi utvrdila. Bila je pretamno i precrvenkasto i mi smo u stvari ovdje upotrijebili istu tehniku kao i za donji dio. Znači, sa Annie Sloan bojom raznim nijansama, kombinacijama nijansi, sam prvo zahladio, pa onda posvjetlio, pa onda opet išao toplati to drvo, ističući te prirodne godove drveta. Mislim da sam super to uspio postići. Sad naravno još slijedi taj završni wax finish varnish, taj voskasti lak koji će to dodatno zaštititi. Ipak tu dolaze neke čaše i ovo je komoda koja će se koristiti, svakako nije za gledanje. Ona mora biti otporna na neke ogrebotine. U 2 sloja to će sigurno dobro zaštititi taj naš voskasti lak. I to je to. Ovdje dolaze još te police koje su isto već iznijansirane. Finalni rezultati ćete vidjeti uskoro. Stay tuned!